Amahoro bakunzi ba Minembwe TV, uyu n'umwanya w'amakuru ariko mbere yaho reka tubanze tubabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tuza kwibandaho muri aya makuru yacu mu Minembwe. FARDC yagavye igitero gikaze mu mihana itandukanye iri mu Gakenke n'Irundo. Turaza kubabwira kandi ko M23 isatira ikibuga c'indege cyakavumu nyuma yo gufata centre ya Kare. Turaza kubabwira ayandi yavuga ko Perezida wa Afrika y'Epfo yasabwe ibisobanuro ku zindi ngabo yohereje muri RDC. M23 irashinja ingabo za leta gukoresha indege mu kurasa abaturage. Turasoreza kuri iyi nkuru ivuga ko RDC yamaganye ibikorwa bya M23 bigamije guhonyora imyanzuro yafatiwe mu nama ya EAC na SADC. Turaza kubabwira kandi ko Uburundi na RDC ntibitabiriye inama yahurije hamwe impuguke mu za gisirikare zo muri EAC yaberaga i Kigali. Ikaze na makuru mwateguriye kandi mugiye kugezwaho na Nkunda Yohana Duseri. Eka makuru yacu tuhera mu Minembwe. FARDC yagavye ibitero bikomeye ku mihana itandukanye mu Minembwe irimo umuhana kwa Gakenke ndetse n'Irundo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 mu Minembwe mu muhana wa Gakenke Irundo hagabwe ibitero bikomeye bya FARDC byatumye abaturage benshi bata ibyabo bakaja kwisha mu gihe abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje gutaka kwishwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya makuru yashizwe ahagaragara na bamwe batuye muri karakare ka Minembwe na Honorable Maître Moise Nyarugabo wibaza impamvu amabi abera imurenge usanga abantu benshi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bitayitaho. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa X, Maître Moise Nyarugabo yagize ati ikindi gitondo cy'umwijima muri Minembwe hano hari inguni ya Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ibintu bibera inyuma y'amarido, nta binyamakuru nta buyobozi bubivugaho. Muri iki gitondo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri saa 11:40 imirongo myinshi ya FARDC yaturutse mu birindiro bitandukanye byo kwa Chef Rutaganda n'abandi bavuye Irundo banyuze kwa barabona bahuye maze batera umuhana wa Gakenke cyane kwa Muhima. Usaba gw'imbuna zoroheje n'intwaro ziremereye kimwe n'amabombe byumvikanye mu Minembwe. Ibyo tubona n'umwotsi gusa. Indi mitwe yaturutse Irundo yibasira igice ca Ijafi ishaka kwambuka ikiraro igahingukira Gakenke mu cyerekezo ca Mubakaza. Maître Moise Nyarugabo avuga ko kandi iyi mihana ari hakujya ruzi guhabwa kure y'ikibuga c'indege. Ati komeje kwemeza ko hafi imyaka 8 ishize twigwaneho itigeze itera inzego za leta niki cyishe inyuma yo gukomeza kwibasira abanyamurenge mu misozi miremire. Ubu ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo guhagarika intambara cyangwa se gushiraho ubumwe. Tuzagaruka ku mibare yavyo kandi aho bari batuye muri imihana bahabiruka mu mpande zitandukanye zo muri ako karere ka Minembwe. Reka makuru yacu tuyakomereze mu mujyi wa Bukavu. M23 irasatira ikibuga c'indege cya Kavumu nyuma yo gufata Kare. Nyuma yo gufata centre ya Kare ihusi na Kare muri Kivu y'Amajepfo kuri uyu wa gatatu ushize, inyeshamba za M23 ziri gusatira ikibuga c'indege cya Kavumu cyerekera mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imigwano ikaze yaduse kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu gitondo kare ahitwa Kasheke Kabanda, agace gaherereye mu birometero 15 uvuye ku kibuga c'indege cya Kavumu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashizwe ahagaragara ku wa gatatu n'igisirikare cya Kongo cyamaganye ico cise kurenga kwihagarika ry'imigano ry'inyeshamba kuri ubu ngo zikoresha ihame ryo kuganira no kugwana. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC mu nama iheruka kubera muri Tanzania basabye ko imigwano ihagarara vuba. Iba ariko ntabwo bisa nkaho byumviswe. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru AFC M23 yerekanye ko yifuza gukomeza urugamba. Basobanura ko impamvu ari uko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje guhohotera rubanda mu mujyi wa Bukavu n'ahitwa Katana. Perezida wa Afrika y'Epfo yasabwe ibisobanuro ku zindi ngabo yohereje muri RDC. Inteko ishinga amategeko yo muri Afrika y'Epfo yasabye Perezida Cyril Ramaphosa ibisobanuro no ku zindi ngabo yohereje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yaho izigera kuri 14 ziyafiriye. Perezida wa komisiyo ishinzwe ingabo mu nteko ishinga amategeko Malusi Gigab yatangaje CBS News ko itegeko risaba umukuru w'igihugu kumenyesha abadepite ko agiye kohereza ingabo mu mahanga habura iminsi 7 kugira ngo ashire mu bikorwa iki cyemezo. Gigab yasobanuye ko iyi komisiyo imaze kumenyeshwa nayo igeza ku nteko rusange iki cyemezo cyo kugira ngo nayo igisigire cyangwa se icyange gusa ngo ivyo Perezida Ramaphosa ntabyo yakoze. Yagize ati
icyo twakoze ni ukwandikira ibiro za perezida dusaba ko baduha ibisobanuro ku bintu bibiri. Icya mbere, icyo dushaka ni ugushimangira ko bagomba kubitumenyesha mbere y'iminsi 7 y'akazi. Uyu mudepite yasobanuye ko icya kabiri ari ukumenyesha inteko ibisobanuro ariyo nyito ubutumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo bwahawe kuko bwiswe ubwo kurwanya inyeshyamba hagamijwe kubungabunga amahoro, kandi ngo iyi nyito irimo urujijo. Gigabe we yagaragaje ko n'ubushize Perezida Ramaphosa yirengagije kunyura mu nzira yagenewe ubwo yafataga icyemezo cyo kongera ingabo za Afurika y'Epfo muri Sazuba bwa RDC nk'uko yabimenyesheje iyi komisiyo nyuma y'iminsi 8 zigezeyo. Uyu mudepite atanze amakuru mu gihe avuga ko Perezida Cyril Ramaphosa yohereje ingabo i Lubumbashi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri hagati ya 700 na 800 kuva ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere kugeza kuri 7 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Bivuga ko kandi itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri Ramaphosa yohereje i Bujumbura mu Burundi indege zibiri zuzuye abasirikare, aho byateganyijwe ko bagomba gukomereza mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yacu reka tukomeze kuri iyi nkuru ivuga ngo M23 yarashinje ingabo za leta gukoresha indege y'intambara irasa ku baturage. Ihuriro AFC M23 riratangaza ko ingabo za leta FARDC zikoresha indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 irasa mu bice bituwe n'abaturage. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ku rubuga rwe rwa X yashinje ingabo za leta gukoresha indege ya Sukhoi 25 irasa ku baturage. Yagize ati, turatangariza abaturage ko indege y'intambara ya Sukhoi 25 y'ingabo za FARDC yaroshe ibisasu bitagira ingano mu bice bituwe cyane muri Kare kuri uyu wa kane ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri. Yakomeje ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abasivile 10 abandi 45 barakomereka ndetse n'inzu nyinshi z'abaturage zirasenyuka. Habariwemo n'ibitaro bikuru bya Kare. Imigwano isa n'iyubuye mu bice bya Kare ndetse n'ibice byegereye umujyi wa Bukavu. Guverinoma ya RDC irashinja umutwe wa M23 kurenga ku gahenge kari kumvikanweho ndetse kakemezwa n'inama ya EAC na SADC. Icyakora uyu mutwe nawo ushinja ingabo za leta kwica abasivile no kubakorera ibikorwa bindi birimo gusahura imitungo mu gace ka Kavumu. Kiliziya Gatolika muri RDC iheruka gusaba ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi gucisha make bukaganira n'abagwanyi ba AFC M23 kuko ariyo nzira yonyine yo guhagarika intambara. Kugana na AFC M23 ni kimwe mu zo Tshisekedi ariko gusabwa n'inama y'imiryango ihuriwemo EAC ndetse na SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru gishize. Guverinoma y'Isachi umurongo utukura itajegaye cyane ku meza y'ibiganiro n'umutwe wa M23. Reka amakuru yacu tuyakomeze kuri iyi nkuru ivuga ko RDC yamaganye ibikorwa bya M23 bigamije guhonyora imyanzuro yafatiwe mu nama ya EAC. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ihamagariye imiryango mpuzamahanga guhaguruka ikamagana ibikorwa yise iby'ubushotoranye bikorwa n'umutwe w'inyeshyamba ya M23 byo guhonyora igihe cy'agahenge cyemeranyijwe n'inama ihuriyemo na EAC na SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na leta ya Kinshasa ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 z'uku kwezi, iki gihugu cyatangaje ko hakenewe gushirwaho komite yihariye igenzurwa na bamwe mu bakuru b'ibihugu na za guverinoma izaba igamije kugenzura imyanzuro. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na leta ya Kongo ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 z'uku kwezi, iki gihugu cyatangaje hakenewe gushirwaho komite yihariye inagizwe na bamwe mu bakuru b'ibihugu na za guverinoma izaba igamije kugenzura ishirwa mu bikorwa by'imyanzuro yafatiwe mu nama ihuriwemo na EAC na SADC. Muri nyandiko RDC ikomeza yavuga ko mu gitondo cyo ku itariki 9 nyuma y'amasaha atageze ku 12 inama imaze kubera muri Dar es Salaam, inyeshyamba z'umutwe wa M23 zateye ibisasu byinshi mu birindiro by'ingabo za FARDC biherereye mu gace ka Ndorumu muri Lubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abarenga 14 barimo n'abasirikare n'abasivile barapfa abandi barakomereka. DRC yanongeye gutunga agatoki ibitero by'ubushotoranye M23 by'umwihariko ibyo yagabye mu gace ka Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse n'utundi duce tugenzurwa na FARDC turimo na Ihusi na Munanira tariki ya 11 z'ukwezi. Gusa itangazo rikomeza rivuga ko umutekano wongeye kugarurwa mu duce kuko izi nyeshyamba za M23 zasubijwe inyuma ndetse zinakwa n'intwaro. RDC isoza itangazo ivuga ko mu rwego rwo kugwanya iki cyemezo cy'insubiracyaha hakenewe gushirwaho urwego rugenzura iyubahirizwa ry'imyanzuro ifatirwa mu nama zitandukanye zigenda ziba zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Reka
dukomeza kuri iyi nkuru ivuga ko Uburundi na RDC ntibitabiriye inama yahurije impuguke mu za gisirikare zo muri EAC i Kigali. Uburundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo ntibitabiriye inama y'iminsi ibiri yahurije mu Rwanda impuguke mu za gisirikare zo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Biteganyijwe ko izo mpuguke zigira hamwe uko hashirwa mu bikorwa mu kubika uburyo bw'ikoranabuhanga, inyandiko zifashishwa mu nama n'imyitozo. Umuyobozi w'ihuriro ry'izo mpuguke Colonel Maurice Maina yagaragaje ko bagiye kwigira hamwe uburyo busha buzaza bwifashishwa mu kubika inyandiko hifashishijwe ikoranabuhanga aho kuba impapuro kuko byari bisanzwe mu gutegura. Yagize ati iyi nama yahamagajwe mu gutegura iyo gahunda y'uburyo bizaza bikorwa uko twaje dushira izo nyandiko twakoresheje mu ikoranabuhanga. Iki gitekerezo cyaje nyuma y'imyitozo y'umwaka wa 2025 yabereye muri Uganda izwi nka Ushirikiano Imara. Icyo gihe twabonye ko hari ibihombo byinshi birimo kuba impapuro zatakara, kuba hakenerwa nyinshi bikagira uruhare mu kwangiriza ibidukikije. Ibihugu bigize uyu muryango byifuza ko hashigwaho uburyo bwo kuzajya dukusanya inyandiko zirebana n'inama n'imyitozo hifashishijwe ikoranabuhanga. Yagaragaje kandi ko gukoresha ikoranabuhanga bishobora gutanga umusaruro haba kubika amakuru mu buryo bwizewe, kugabanya amafaranga yagendaga kwikoreshwa ry'impapuro no gukoresha igihe neza. Kubijanye no kuba hari ibihugu binyamuryango bititabire inama, Colonel Maina yavuze ko ntangaruka bizagira kwishirwa mu bikorwa by'ibyo bazayemerezamo kuko ari inshingano zahuriweho n'umuryango. Yagize ati izi nshingano zihuriweho abo batohereje ababahagarariye harimo abagaragaje impamvu zatumye batitabire, ariko ikizava muri iyi nama kizasangizwa abantu bose kandi ntabwo twaje hano kubera igihugu kimwe. Ni ibintu bihuriho kandi by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Nubwo batangaje ariko bazabasha kubona ibyo twemeranyijeho kandi babishire mu bikorwa. Arongeraho avuga ati muri EAC dufite uko buri gihugu gikoresha ikoranabuhanga, ariko uru ruzaba ari urubuga rugenzurwa n'ibiro bikuru bya EAC. Ntabwo hazaba hakenewe ikoranabuhanga rihambaye ikoreshwa. Imyumvire n'uruhare rwa buri gihugu bizashingira kuko gikoresha ikoranabuhanga. Ntabwo bizagira ingaruka cyane, ahubwo mu buryo butandukanye bishobora gutuma ibihugu byihuta gushira imbere ikoranabuhanga. Uretse RDC n'u Rwanda, ibindi bihugu bititabire iyo nama harimo Somalia na Sudani y'Epfo byagaragaje ko habayeho izindi mpamvu. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya makuru. Gusa nimba utarakora subscribe yikore maze tuzatubana nawe mu makuru yacu buri gihe.